You know, today we are blessed to have a colleague. I'll talk after he has preached. He is a pastor of the powerful church. He is a man whom God anointed before I was even born. He is a brother and a friend. Modimo o bitsitse dithabeng tsa Qwaqwa. Mo o sena motlakase o sa boteng. Le metsi a dula a tshwara load shedding. Ba Modimo ka re mo go yena ke o bitsitse ka lebitso wa. He did not look at his background. It has been more than 18 years in this journey. Modimo a mo betsetse gore a re tsula. As we are about to receive the superintendent, yes, superintendent wa Kroonstad district, Moruti wa free King Fenker, the planet is just like my home. Ke Moruti wa Fenker. Ke mabotele wa Kroonstad district Garalus na mabitso ma ke mabote. How many mabotes do we have? 3. Yes. Yeah. He is coming to say to us, "Thy says the Lord." Let us all rise and receive Moruti Raburuti Sitinani Motlhanka wa Modimo Kili Doda. He could sing for himself. He's a president. One of our president. I'm sure that today because president don't tell. Hallelujah. Shall say amen. Next week the president Alisiko Tate Makoko Reumon and now we for our hands. Amen. Let the church of God say amen. If it is that's really hymn number 337. Tabali Nyakan. Tabali Nyakan.
So, to the Raja officers, to the district officials, to the South African Mekhato Kirisika Sidana, to the short people available that day. By a Tibati, about the Payaka. And it's very simple to have a that they will have the Maya Halala. Amen. Lama Ebogana is Sunday. About the politics, Yamarela. 1 Kings chapter 19, verse 19. Mantrake de la Ale. Elia ha feta. Akhela kumulima. Bukem ya Isaiah, the prophet Isaiah chapter 63, verse 1 to 6. Halatembe temana ya mkaru ere. Madi ato ateti kubo diapa wataka. Meko wayaka ibile matema. Kaos. Dena kile mtu wa mwene. Bidi malisho kwa fati. Ekile kanisa dijo diabola. Dia faro, dia tabuha. Moto wa sokahala. Empale mtula mjini shola ka usafi. Amen. Kikubaliki kwa pale kama mtuana fela amabidi kama mahalo. Aholo bana bankile kama msekalitazi. Wewe atamsebeleta. Muemedi ya tepala. Anabele. Kapese kama. Kapese kama. Wewe pitite. Sulesi kamesha. Nous si te rakamrena. Tua morena que mabeti. Laela que tapetiza. Let the weight of my mouth and meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Amen. Kile kisi na oh,
ha o entse molato ha o fihla ka pela magistrata pele ditaba tsa hao di ka bueha malepotso eo a tla o botsa yona na o na le moemedi na mme ha o sena moemedi hore o kgutlele morao yo batla moemedi empa haebe moemedi a le teng ditaba tsa hao di tla tswela pele mme moemedi wa hao o lokela ho ba motshepehi ho yena la o entse ntho o lokela ho di bolela kaofela ho yena hore a tla o buelle ka tsela e nepahetseng a leke ho thusa ka tsela e nepahetseng ke bone hanyewe ntse e kene moemedi o tla kopa magistrata a eme hanyane a tamele ho motho wa hae a le ntho a batlang ho itseba kapa ba le bonnete ba yona kapa a be le kutlwisiso ya yona mme ha ketile ka kgutlela re ne ba etswele pele kapa be ditaba ka moo di behang ka empa ka nako e moemedi ena na le dintho tsa di bua tseo sa mmolella tsona hore monyetla wa hore nyewe ya hao e tswele pele moemedi ya tshepahalang empa o sena letsatsi ke rata ho bua ka moemedi ya sa hlokeng hore wena le yena le ke le eme ka thoko le ke le dula fatshe ho fe ditaba tse ntho tse etsahetseng yeo moemedi eo ka nako tsohle eo motho e mong ha bua ka moemedi ena maemo a thata ndale moima o dula a ntshana le wena moemedi ya tshepahalang le kopana le mohlanka modimo a ntse a le tshebetso a ntse a etsa mosebetsi wa hae wa letsatsi le letsatsi a ntse a lema ka hodimo ba yona le tokong ya ho kgethela ya leshome le metso e mmedi ha ditaba tseo di etsahala e le motho a fihla e motho a matamela ha fihla ho yena ya nka kubo a yakgala hodima hae yana o talwa ke mata a badina sepela se setjha nka pwese ka mata wena ya mpitsitseng sone sebetsa meka moemedi ya tshepahalang ha le dintho tse di lokile ha modimo ha le dintho tse di lokile ke dira ho sheba mahlong o tsheha le ditsietsi moemedi ena a ba mo hlalosa ba re ha o tsene ha o bane o lebeletse moemedi ya tshepahalang ka mehla ya feta o mo apesa kobo o tla motho ya apere kobo hore diaparo tsa ka di tshetswe ka madi diaparo tsa ka di tlakuwe ka madi banna le bontate le rona diaparo tsa rona di tshetswe ka madi di tshela ke basebetsi mmoho le rona ba tsamai mmoho le rona le bakereki mmoho le rona empa moemedi o teng ya tshepahalang ya motho e mong ha bua ka yena ha o le teng morena ke tlelwa ke batla le mahlomola ha samana moemedi ya tshepahalang
commander says, go by a morning, and everyone handle. This man, what is all? The commander warning, I say, I back to Handa, if you like license, now Handa no here. And the commander is touching it, is touching it, Nkalo here, we have been separate. Halabato, I tell you, Haba, Allah, now Cassie Bottom, Atamayatolo, Antani Pila.
le go bonya sele o se tsa di tharo from January up until now next time I do wena akitimwetsa tseka kami mbona siposeta kwenta solutions na kisi kwa dieta mtamu unochea au dieta ya kana usenale kipa alafu kwa kitero cha mbona na watu bado isitike kama na watu bado watebi baba watebi itali tutuma tababika baba bado watebi basi wafikia mkoko baba bado watebi basi bado wakawena kama mchona impale yetu hayo mata benewa atana kakubero ubulenda benewa kitakani tsinga uwekibeta kibi kitakini fela kitakani tukirama usikiwa kana tibera baba watu watepile baba kikawa na mashuja mabibia baba la tuke uweka na kawena impale yetu how to today no tepile moto baba na bantali ni ngake impale nyakato belikasi betali hakujimaka mtuza bebe yasepa atamela usemo akijana kapilo usemo ole umutibu usemo ole umutibu sekatati kimwana wa hao waki ole umpale mwe na Jesu le ba o khatlisa batho abasadi bana jwalo o ka tsietsi ba supa ba mutintende le dia tsebala na bana ha tshela Budimo mtadi budimo moha budimo moya ohana ena budimo mtadi budimo moha budimo moya ohana ena hoja ukareballa hoja ukaritsisa melato ya rona ke la pulwa la hauna ke ona bana o se ka letsatsi lena bombe bontate le bana khale mtimo lefatshe le papa la ka rona khale lefatshe le sa o dimo le tlase le tla wena o bana o moeledi ya sa tshepa hali o moeledi ya tshepa hala maemo a dumela le maemo a sa dumedi ke bana bombele bontate ba o fetola lefika la dingwaga ba o fetola sethabelo sa bona ba o tla wena o se ka letsatsi modimo ba re modimo le bana ba hao re tle re buswe ke wena ba modimo ba tla o se bona ba le megabati ya bophelo ba tla o se ka letsatsi ba le maqeba ba modimo ba tla o se ka letsatsi ba kula ba tla ne ya bona lefatshe yo ba bile di modimo ba tamele o se ka letsatsi o fotole ba bona le sona bophelo le tle ga ba khutlela hae ba re nna ke mmone molo ke le feletse o rapela ke o tshepile ka le pitso la Jesu 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 o bile ka Jesu Kristo amen amen. It's a matter of what we are